zamni khangsa shube phyoki ke yige ani luxel la kamen ke changma la jagar dorjiling ne ngatu dile shugi ye tene ta thring ngatu de saga dawe korla saga dawa sa ga salata da wa saga dawa ta saga dawe korla shugi ta chawe ngatu de pyi lo ma ken ke chue che du pyi logya dang thitubya ke che du tadinge de chage gyune pyi labdang labshimba yi ani thande de saga dawe tuchen ta tunche ani saga dawe korla 진다 가처를 진다 tukpe bata 진다 tukpe lokdebne lobchinchik loya inda tangbong anzu loya la tonangki the first we will concentrate on how to read pa naro po da pe sa la ta da pao sha kikushi pa a kikuyi pe pe da shi pe ma kikumi nga ming la sa ga sa la ta da wa sa tembo se ra ser sha kikushi nga sing phönda shipe ming la sa ga da wa ser sing phönda shipa sana fourth Tibetan lunar calendar. Western calendar is based on solar and Tibetan calendar is based on lunar calendar according to the movement of the moon. Khunda chipa bote ko chautho maina को नाम माचै मा सा गा दावा बढ्ने गर्छ र फन्दा शिबे मिङला सागा दावा शेरसिङ चौथो बोटे को महिना को नाम माचै सागा दावा भन्ने गर्छ फोर्थ Tibetan month is named as Sagadawa and Salata da wa au da kikudi ha kikuyi na nga nang bao da ga dak cha ga chak ha kikugi sa ta 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 naruto na tunpa sha kayata kya shakya tashachutu ba tu pa sa pe au da shachudu la dul ba yata ja ra natana ma sa nam tha ra thar pa da nga dang tha ma sa tham cha da che mao kha yata kya dingbo ke na ken pa kikuyi pe gao na sa ne sa shapchusu ao ga na ro go da go cha dingbo che da che mao za da je pa bao ra jata ja na ro jo da je la sa le ao da sa de pa sha kikushi ga shik mao za da je pa kikui pe na nga nang na sa ne dawa di nang thakchak gi tunpa shakya thu pe dulja nam tharpa dang
탐제 켄페 네수 그체 제바 제레 데바식 제페 낭네사 타치투 디테츠는 보도가 dawa di nangla serna in this month, in this 4th Tibetan month, यो महीना को भित्र माने यो महिनामा माने भोटेको चौथो महिना जुन चाहिँ सागा दावा भन्ने गर्छ यो महिना भित्र बहु दागा दक्चा गा चक दक्चक दक्स न ngare daga daks na nga as in I chaga chak pluralizer from I it changes to we हामी हामीहरु को dakcha gi first this word itself is I and this is pluralizer. If you pluralize I it becomes we, right? dakchak ga kiku gi is of we is of our dakchak gi sana nganche nga ngancho nganche tunba मार्गदर्शक जुन चाहिँ बुद्धलाई मार्गदर्शक भन्ने गर्छ our teacher, our guide, someone who showed us the right path. Technically it is to show. So here our teacher, our guide, dakchak kitunba Shakya Thupe Shakya Muni Le by our teacher Shakya Muni. Dulja disciples Shishya Shakya Muni Le Shishya Nam Haru again Haru pluralizer disciples as pluralizer Dulja nam tharpa dang nirvana and liberation and thamje khenpa sarvagyani Nepali ma sarvagyani English ma omniscient all knowing omniscient ki nesu to the bhumi to the land of omniscient and nirvana go to guide the disciples to the land of omniscient and nirvana निर्वाणा र सर्वज्ञानीको स्थानमा गएछ in order to direct us, in order to take us, in order to lead us to the सर्वज्ञानीको स्थानमा डोराउनुको लागि dakjak itomba sana nga cho yi nganche tonba shakya thupe dulja sana nganche chitang nganche sigrba kharsa lopma cho pluralizer lopma cho thapa tang thamje kebe nesu go che de la thia gi chedu 탐제 케베 고방기 नेसु थिया gi chedu doraunu ko lagi jepa
Japa, actions, activities. Japa, karja. Jole depa, that can't be expressed, beyond expression. Je, to say, le depa, gone beyond from expression, technically. So, karjaharu जले देपा शब्दमा ल्याउनु नसक्ने त्यति बिघ्न उहाँले गर्नुभएको छ त्यसलाई शब्दमा ल्याउनु नसक्ने beyond words, beyond expression, that can't be expressed. Sikh, he did many activities that can't be expressed in words. Jepe nangne, from inside, many deeds which we can't express in order to guide us to the land of omniscient and nirvana. Sakataka Shipchuku Bao Satatata Masa Tampa Ha Kikui Pe Mao Zata Je Pa Kutampe Zepa. Kutam is the highest honorific for the verb to be born. Kutam. Kutampe Zepa. Manifestation of being born. जन्म लिनु भएको कार्य इङ्ग्लिसमा चाहिँ manifestation is good. Jepa kutampe jepa jepa kutampe jepa dang Raba rapta shapchutu bayata ja shapchuchunga chung wa kikui we chung we mao jada jepa. Manifestation of Rabtu chung to be ordained as a monk. Rabtu chung. Ani Rabtu chungwe jepa. वहाँ चाहिँ अब Rabtu chung in another word sannyasi लिएको माने to become a monk. भिक्षु भएको कार्य बहु दशचु दु दादि बहु दशचु तु लातुल दुतुल wa kiguibe mao jada jepa. Manifestation of taming Mara. Mara lai basma लिएको कार्य sanga sang Jagata Gayata Gyasa Gepa Kikuipe Sang Gepe Mao Jada Jepa. Manifestation of attaining Buddhahood. Buddhata prapta गरिएको कार्य. Mayata nya
nga na ngen la sa le au da sa de pa ki kui pe nyangen le de pe mao za da je pa nyangen le de is the highest honorific for the word to pass away. In another word, to die. In Sanskrit, महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको कार्य महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको कार्य. Technically it is Nyangen is sorrow, Lasa le is from sorrow, How Dasa de is to go beyond from the sorrow. And in another word, it is the highest honorific word for the word to pass away. Nyangen le depe jepa bao cha sa che. Along with it, it works as full stop to the list, like to be born, to be ordained, to tame Maras, to attain Buddhahood, and then lastly you see che as a full stop to the list. Thus to do sa du chatengbo che na chen langa tanga ao janaro jo ma sa jom. Duchen special occasion Nepali Mahaparva important occasion nga jom यो पाँचवटा मा चाहिँ सगादावामा के भयो बुद्ध जन्मिनु भयो उहाँ भिक्षुको भिक्षु हुनुभयो to become a monk. अनि मारालाई बसमा ल्याउनु भयो अनि बुद्धता प्राप्त गर्नु भयो. यही महिना महापरिनिर्वाण प्राप्त हुनुभयो माने उहाँ बित्नु भयो, उहाँ बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो. यो पाँचवटा चाहिँ यो सगादावाको महिनामा भएको हो. सगादावा माने भोटेको 14 महिना जुन चाहिँलाई सगादावा भन्ने गर्छ. त्यसमा चाहिँ यो पाँचवटा बुद्धको जस्तै जन्मिनु, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुनु, बुद्धता प्राप्त हुनु, मारालाई बसमा ल्याउने र टु बी अर्डेन्ड, यसरी पाँचवटा चाहिँ यो महिनामा भएको हो. सुम्बरता Nyangen le desana ta shesa thoshu dire sena nganjo pelge la nganjo ta shesa mashune shi ani dile shesa tes thoa shubayina thong dile shesa thoa nganjo pheju chebayina singla phe tene dile ta dinang singi shesa singla phe gongba jok ta dinde mangpo yore di nang ne Nyangen le de siati shesa thoshu dire. Nyangen le de ba shik yakiku yina yin la dao makiku mi ka sa mik bao sa la sel mixel विशेष गरी स्पेशली 차등부 체사체 보호자나로 조 랑아땅아 냐키고 니나인 체정아인 체정아 पूर्णिमा nin पूर्णिमाको दिन विशेष गरी पूर्णिमाको दिन especially on the full moon 체정아 full moon sakatakashi chukku bao satatata masa tampa hakikui pe mao za da je pa danga dang
and especially on full moon, manifestation of his being born in this world. Sanga sa sang ragataka kayatagya sa gepa kikui pe sang gepe mao jada je pa jeba, manifestation of attaining Buddhahood. On this full moon of this 4th Tibetan month, he was born, he attained Buddhahood. Maitanya nga nangen la sa le hao da sa de nyangen le de महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो माने he passed away, उहाँ बित्नुभयो, स्वर्गवासी हुनुभयो। अब कुन चाहिँ मान गरेर सबभन्दा उच्च ठुलो शब्द चाहिँ न्याङ्गेन लेते देपे मौ जाता जे पा कार्य। So on the 15th of 4th Tibetan month, he was born, he attained Buddhahood, and he passed away. भोटेको 14 महिनालाई सगादावा भन्ने गर्छ र सगादावाको पूर्णिमामा चाहिँ उहाँ जन्मिनुभयो, बुद्धत्व प्राप्त हुनुभयो अनि महापरिनिर्वाण प्राप्त हुनुभयो। Bhao cha sa che works as full stop to the list. We have listed 3 manifestations: to be born, to attain Buddhahood, to pass away. Che gi dasa tu du sa du charimbo che na chen sa gao sa shi tu su ma sum. 3 important occasions. Hao janaro jo masa jom. All these 3 coincide on the full moon. Ki khaida kyada ke ao pa ga sa pak chana chen. Technically, especially noble day. Especially noble. Hao pa ga sa pak Arya noble day. Arya chen gi gayata kekiku gi nyakiku nina yin mana romo shakiku shiga shik yakiku yina yin pasa pe, because it is a very special occasion. The full moon of the 4th Tibetan month is very special day because 3 important occasions coincide on this full moon. He was born, he attained Buddhahood, and he passed away. Nimosik yinpe hunale because Ranatana manam dauka rakar namkar dauka tembuge wa kikuiwe gewe bayata cha wa chawa sapatapa patembupe la pel na. Dauka rakar actually is white. White is considered as in accord with activities or foods in accord with the Dharma. को टेक्निकल अर्थ चाहिँ सेतो खाना भने अब यसरी भन्ने गर्छ। सेतो खाना भन्ने धर्मको अनुसार, जस्तै मासु नखाने, कार्से भने अब सब्जीको खाना, त्यस्तैलाई मासु माछा नहुनेलाई कार्से, त्यस्तै अब पुण्यसित सम्बन्धित भएको खाना कि त कार्यलाई दाउका राकार सेतो। जस्तै अब नेपालीमा रङ पनि
उसको मन कालो छ कालो भन्छ होइन तर कालो कलरको कुरा गरेको होइन त्यसरी नै यो सेतो नै भनेको होइन त्यो धर्म सम्बन्धित खाना किता कार्यालय दौकाराकर गेवे छवा पुण्यको कार्य activities which will earn merits. Pelna if you spread, if you increase, प्रचार गरे भने छिनलप बाहिर छकेको चिन्हला तला बासला छिनलप blessing आशीर्वाद blessing and Pana Penyan Rayona Yin Shakikushina Shinta Shatutu Chatting Bochewa Kikuich We Chewe Penyan Shindu Chewe Atinai Paida extremely beneficial to earn merit on this full moon of 4th Tibetan month where Dashachudusa Duchatapochena Chen Shakikushika Shikyakikuina Yin. This is a special occasion. Tatingbote nga tenga in the bygone days Bitekutin Haruma Panaroboda Puranga Rangbauta na Chen Yanaru Yoda Yoka Sakataka Basa Cup. At the time Tibet was independent. Both Swatanta Hunda Kiri Charimutse Sache Bauchanarocho Langatanga Akiguine Chechonge Purnima Ko Nyakikunyina Yin Tatimbotera Der Tudinma Panarupota Bokawasha Shachu Shunga Shunga Kikugi बोर्ड को सरकार को बावका का बलातला नरोलो नालुन कालुन कैबिनेट मिनिस्टर्स रनतना मानम पासा पे by the cabinet ministers. Okay, and then the second part I will introduce you to tomorrow. So the Pyoge Kingyo na the Yike Change Lelobushirar, Dagsana Ngare, Jacksona Nga Tsore, Digire, Nansogi, Nanse, Turnbasana, Nansogi, Gigen, Lopen, Saka Tupe, Dulja Sena, Lopmare, Tina de Kutam Sanangansu. 공적 갸갈라 깨바를 그러봐 아니 딜레 샤사토와 퉁바레스를 그러봐 아니 퉁바레 샤사토와 कुतम्बारे माने जन्मिनु को मान गरेर सबभन्दा उच्च शब्द चाहिँ कुतम्बा जन्मिनुलाई चाहिँ कुतम्बा भनेर तिनीहरूले अनि फेके खिङ्गी ना फेके लोया कलेखा बसिरा यो मारे अनि यिके गिताड्र लिटरेरी टिबेटन ग्रामर त दितेस लक्षण छेकु गयो रे त तन्दा न्याङले दे कुतम सिया दे जो त छांगु गयो रे ओया तिदस छे थरिंग जिदा दे छमशागी अनि खनाचो सेन्सी नांगबाला थुसे नांग अनि खनाचो दी Google nang share it and like it so that many people will get to see the this video so that many more people will be able to read their own script and their own language. All to channel.